Ano ito? English ito. Walang magsabi. Ano ito? Gigang ganina. Orange. Orange. Very good. Ano ito? Ano yan? Count. 1, 2, 3, 4, 5. Ala, si Aaron sa inyo. Next. Ano yan? Star fruit. Ha? Star fruit. Very good. Ano ito? Carrot. Carrots. Very good. Balik-balik. Ito. Ano to? 1, 2. Count. 1, 2, 3, 4, 5. Isma! Wala pa eh. Wala pa eh. Ito. Ano to? Strawberry. Ha? Oh, very good. Unsa ni Ron? Unsa English ane? Banana. Oh, next. Unsa English? Ane? Kukut. Unsa? Ihap. 1, 2, 4, 5. Ayo kusga. Unsa English ane? Baba si Ejin. Very good. Check. Si Kukut. Coconut. Next. Unsa ne? Ano Carrot. Oy, si Julie. Tugan. Kasi tugan. Oh, si Julie. Si Julie. Oh. Eh, mudbod si Julie. Siya yung... Ay, tikas. Uy, giuban. Puti. Ayaw, Ano to? Ano English ito? Kakot, di ka mapil. Ano to? Ihap! Ihap! 1, 2, 3, 4, 5. Next! Ano to? Ano English ane? Lemon. Lemon! Very good! Next! Good! Next! Anong English dito? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Oh, dus mo! Dus mo! Ikaw man, das mo. Itulog! Ayaw, maulod. Julie, di ka sa. Next! Ano to, Iron? Ano to? Mates. Kamates? Ano English na kamates? Wala. Dus mo. 1, 2. 3, 4. Okay. Gi. Next. Anong English ito? Ha? Tomato. Very good. Next. Oh. Dali na. Anong English ito? Kung sa English ano eh? Ha? Avocado. Oh, very good. Next. Ano to? Oh my God! Subakot. Ano ito? Count. Dragon fruit. Dragon. Oh. Ayun ako, dragon. Oh, dali. Dus mo. Kaya ikaw yung answer. Dali. Oh, next. Doon ka na. Uy, sakit. Ano to? Oh, why? What's this? Very good. Wow. Yatot mo. Oh. Ano ito? Pineapple. Ha? Ano to? Oh, sige, tama yun. Sige. Pineapple. Very good. Next. Ano to? Mangga. Ha? Mangga. O sa English? Oh, si Mama. Si Mama gusto mo. Nag-answer. Oh, wrong. Ano to? Siya nag-answer. 4, 5. Oh, next. What's this? Ano to? Ano ito? Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yan? Ano English ito? Melon. Dili, dili. Mali. Ano yan? 1. Wrong. Wrong is yung papaya. Wrong. Hindi papaya. Next. Dus mo.
Ano yan? Ano yan? Ano yan? Watermelon. Wrong! Oh. Oh, ano man eh, ano ni Jin? Ano to? Ano to? Ano to, Ron? Unsa man eh? One. Unsa ne? Dos mo! Next! Ano ito? Pear. Ano English ito? Pear. Ha? Ano yan? Oh, 1, Two. 3, 4. Five. Guess! Ano? Ano to? Lagay ito, hindi siya natin. Ay! Ay! Si Kukot! Kukot! Ay, sige, gandagan ko. Kukot! Ano to? Answer na ko. Ano na? Ikaw, ano ko ko? Dali na! Ano ko ko ko? Ano to? Ano English yan? 2, 3, 4, 5. Sige. Wrong! Pug. Next! Ano to? Huwag mo boging na. Guava! Sige, gusto mo. Wala. Ano to? Wala wag sa. Ha? Oh, very good. Oh my God, dun sa English pa dyan. Isa. Ito. Jam. Anong English? 1, 1, 3, 4, 5. next. Anong English dito? 1, 2, 3, 4, 5. Kasi si Bijan kaya yan. Sige lang. Anong English dito? Anong English? Oh, count. 1, 2, 3, 4, 5. Ano to? Count. 2, Count. 1, 2, 3, 4, 5. Tambis. Ano? Sa English na. 1. Tambis? Wrong. 2, 3, 4, 5. Atubang sa are. Lahi na, Julie. ma. Julie. Atubang sa. Oh, next. Ano to, Ron? Unsa ni Ron? Ano ito? Tambe? Ha? Tambe? Tambis sa English. 1, Papaya? 2, 3, 4, 5. Sus mo. Next. Ano to? Ano to? 3, 4, 5. Wrong. Kisang last. Uy, dus mo. Itulak mo yung ano yun. Ano yan? Bow. Yan ay water. Hoy! Water apple. Si Water Apple. Water apple yan sa English. Okay? Water Apple? Oh. 1, 2, 3, 4. Talong. Talong. Ano English sa talong? 1, 2. Ano English sa talong? 1. Siling Siling violet? No! Hindi yan sili. Talong yan. Ano English? Ano English ang talong? Alan. Ano? Ano to? Yung? Oh, wrong. Ano to? Ano yan? Ano yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ano to? Eggplant. Very good! Eggplant!